This is a brief history of Plas Mawr, where a group of young people from Conwy Youth Club visited in October 2015. In a town called Conwy, there is a historical house called Plas Mawr. It was built between 1576 and 1585 for the influential Welsh merchant Robert Wynne. He was married to Dorothy Griffith. The tall cream rendered walls reflect on its builder, as does its richly decorated interior. Plas Mawr is an architectural gem, the finest five-and townhouse of all the Elizabethan era to be found anywhere in Britain. In Plas Mawr there are 5 floors. There's the basement, the ground floor, the first floor and the attic level, where the servants used to live, with some splendid wooden beams. When we went to Plas Mawr, we saw a well full of water, which was to make sure the people living there didn't have to go searching for water. When you walk into the house, you first go into the dining hall. The dining hall was one of the main halls to eat in. In the kitchen there were herbs and a fireplace, which is where they cooked their meals. The pantry had hanging rabbits, hares and deers. There was many other rooms with many other architectural designs. Mae hwn yn hanes byr o Plas Mawr, lle mae grŵp o bobl ifanc yn ffurfio clwb Ieuenctid Conwy yn ymweld â hwy yn Hydref 2015. Mewn tref o'r enw Conwy, mae tŷ hanesyddol o'r enw Plas Mawr. Cafodd ei adeiladu rhwng 1576 a 1585 ar gyfer y masnachwr Cymreig dylanwadol, Robert Wynne, yr oedd yn priod â Dorothy Griffith. Mae'r waliau wedi rendro hufen, tai fyfyrio ar ei hadeiladwyr fel mae ei thŷ yn harddu'n o'r gain. Plas Mawr yn drysor pensaernol, y tŷ tref wedi goroesi gorau yn y gyfnod Elizabeth sydd wedi cadw unrhyw lle yn Rhydain. Ym Plas Mawr mae yna 5 llawriau. Mae y llawr isaf, llawr gwaelod, y llawr cyntaf. Mae lefel at y lle mae'r gweithson yn byw gyda rhai trawsiau pren ysblennydd. Pan eithon ni Plas Mawr, gwelsom ffynnon llawn o ddŵr oedd yn gwneud yn siŵr nad oedd gan y pobl byw yno fynd i chwilio am dŵr. Pan fyddwch yn cerdded i mewn i'r tŷ, rydych cyntaf cerdded i mewn i neuadd fwyta. Y neuadd fwyta yn un o'r prif neuaddau i fwyta i mewn. Yn y cegin roedd perlysiau a lle tân, a dyna lle maent yn eu coginio eu prydau bwyd. Roedd y pantri wedi hongian cwningod ysgyfarnogodd a diers. Nid oedd yna llawer o ystafelloedd eraill gyda llawer o dyluniadau persaeniol eraill.